U BiH nema ništa srpsko, sve je bosansko. U njoj žive bosanski pravoslavci, a ne Srbi. Matični narod su Bošnjaci, a svi ostali su dobro došli, kazivao je svojevremeno bivši reis Mustafa Cerić. Baš kao da su Srbi došljaci, a ne autohtoni narod. Zašto ovakav uvod? Zato što politička i kvazi naučna elita iz Sarajeva pokušava da Čajničko evanđelje, rukopis od neprocijenjive vrijednosti srpskog pravoslavnog porijekla, predstavi kao bosansku ostavštinu. Licemjerno optužuju Srpsku pravoslavnu crkvu da je ukrala rukopis koji je njeno vlasništvo. Institucijama Republike Srpske prijete krivičnim prijavama što su po zakonu, aneksu 8, uradile sve da se Čajničko evanđelje privremeno izmjesti u Srbiju, gdje su u toku restauratorski radovi. Detalji u priči Gvozdena Šarca. Čajničko evanđelje je vrijedna srednjovjekovna rukopisna knjiga iz Srpske Bosne, današnjih prostora Republike Srpske. Od nastanka s kraja 14. i početka 15. vijeka čuva se u Čajniču, hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Vlasništvo je Srpske pravoslavne crkve, pripada njenim vjernicima, Srbima, koji su kroz vijekove i razne pohare o njemu brinuli. Mi imamo dokumentovano period Drugog svjetskog rata kada su pokušale se oteti ti rukopisi, pa kad su lokalni muslimani pokušali da ga prebaci u Vatikan, a sad naknadnom pameću, evo sad ti muslimani su se dosada bili ipak zgodno da to nije taj isti rukopis, da je to u stvari rukopis koji ipak nije srpski rukopis. Upravo zbog pokušaja prisvajanja, tačnije otimanja srpskog pravoslavnog kulturnog blaga, sramnog optuživanja Srpske pravoslavne crkve da je navodno ukrala svoje Čajničko evanđelje, te neskrivenih pokušaja da se Komisija za nacionalne spomenike BiH pretvori u krovni zavod, a entitetski, konkretno Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, praktično ugasi, reagovala je stručna javnost. Za Srbe ovo nije spomenik. Za Srbe je Čajničko evanđelje živi molitvenik. Ako danas posežu za živim molitvenikom, pravoslavnim srpskim, sutra će posezati za srpskim crkvama koje u nauci onako već su pokušavali interpretirati kao bosanska crkva. U prilog tome da je riječ o srpskom srednjovjekovnom dokumentu, Nikitović ističe javnosti nepoznat podatak da je pisan istim pismom kao Miroslavljevo evanđelje i dodaje da su još početkom 20. vijeka istoričari umjetnosti Marko Vukidžević i Petar Momirović Čajničko evanđelje uveli u nauku kao rukopis srpske Raške, odnosno kao srbuljske redakcije. Pisano je ustavnim pismom ili terminologijom Jelice Stojanović rečeno starijim srpskim pravopisom. Da bi bilo jasnije, dakle, onim istim pismom kojim je pisao glavni pisar Miroslavljevog evanđelja, drugi pisar Vukanovog evanđelja, povelja Nemanjina Hilandaru. Pričamo o jednom svetom predmetu prema kojem mi Srbi, svi pravoslavci imamo jedan odnos poštovanja, uvažavanja. To je predmet koji se koristi u liturgiji Srpske pravoslavne crkve. Napisan je u istočno-hrišćanskom obrascu, potpuno napisan na temeljima pravoslavlja. I kako se došlo u situaciju da religijski spis, biser srpsko pravoslavnog porijekla prisvajaju Bošnjaci i pride optužuju Srpsku pravoslavnu crkvu da je otela nešto što je njeno. U čemu prednjači bošnjački član Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine Faruk Kapidžić, koji po riječima Ošap Gaćanović i ne znam šta znači riječ evanđelje, ali uporan i u tvrdnji da je nestalo, baš kao i pojedini predstavnici naučne elite iz Sarajeva. Možda najbolji termin da kažemo da je Čajničko evanđelje izneseno iz države nelegalnim putem, dakle nisu poštovani propisi i način na koji se jedan rukopis koji je proglašen nacionalnim spomenikom države Bosne i Hercegovine iznosi iz te države. Optužujući Srpsku pravoslavnu crkvu da je tobož okriva za otuđenje nekog najvrednijeg pisanog rukopisa koji pripada svim Bosancima i Bošnjanima, i u javnost su u protekle nedelje poslali sliku o tome da su oni zaštitari tog jako vrijednog rukopisa. I to je samo jedan od paradoksa u ovoj priči, da postoji neko mimo Srpske pravoslavne crkve i srpskog pravoslavnog naroda koji treba da brine i čuva Čajničko evanđelje.
navodno Bošnjaci, jer po njihovom tumačenju Evanđelje je bosanski religijski dokument, veza današnjih Bošnjaka sa jeretičkom crkvom bosanskom i slične teze kojima se ozbiljni naučnici mogu samo nasmijati. U njemu nema jeretičkih elemenata. Ponavljam, u njemu nema jeretičkih elemenata i ono je sačuvano pod okriljem Srpske pravoslavne crkve zajedno i sa drugim evanđeljima nastalim na bosanskom prostoru. Preuzimaju, prekrajaju istorijske činjenice, pokušavaju da istoriju srpskog naroda predstavi kao bosansku. Institucionalni udar na istorijsku istinu Srpsku pravoslavnu crkvu i Srbe počeo je 2013. kada je Komisija za spomenike BiH na volšeban način Čajničko evanđelje proglasila nacionalnim spomenikom, nazivajući ga srednjovjekovnom rukopisnom knjigom bosanske provenijencije. Ni pomena da je to liturgijski dokument Srpske pravoslavne crkve, da su ga baštinili vjernici Srbi. U potpisu odluke tadašnji predsjednik komisije Dubravko Lovrenović. Komisija institucionalno, nažalost, uradila jednu ideološku odluku 2013. godine kojom je ovo dijelo praktično otela, da se tako izrazim, iz ovoga srpskog graškog korpusa i onda je počeo cijeli taj mit o toj nekoj priči kako to pripada Bošnjacima, kako je to neka bogumilska knjiga i to prosto nije tačno. Zasigurno profesor Dubravko Lovrenović ne bi potpisao tu odluku da je bilo što bilo sumnjivo u donošenju odluke i u samoj odrednici Čajničkog evanđelja kao rukopisa bosanskog porijekla. Sumnje je mnogo, jer zakulisnim radnjama te 2013. komisija u kojoj je tada sjedilo 2 stranih članova uz protivljenje srpskog člana Ljiljane Ševo proglašava Čajničko evanđelje nacionalnim spomenikom. Izdvajaju ga iz postojeće odluke komisije od 2007. kojom su 2 crkve, Čajnič, rukopisi, knjige, ikone već utvrđeni kao nacionalni spomenik BiH s ciljem da Čajničko evanđelje koriste kao temelj stvaranja takozvanog bosanskog identiteta, pri tome ga bukvalno kradu od Srba, ističe Ošap Gaćanović. Zašto kažem da je nelegalno? Zato što je dobro već zaštićeno odlukom. Osnovno što mi kad proglašavamo je da pitamo stav vlasnika. To je nešto što nam piše u našem krovnom zakonu, aneks 8 Dejtonskog okvirnog sporazuma, da mi moramo pitati stav vlasnika. To se nije desilo. Srpska pravoslavna crkva nije pitana za njeno mišljenje o tome da se to djelo izdvoji. I zato je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom reagovao, dajući do znanja da je nedopustivo i neprimjereno prisvajanje kulturnih i svakih drugih dobara srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Ultimativno je poručio da će se Srpska pravoslavna crkva povući iz sporazuma iz 2007. kojim je data saglasnost za proglašenje kulturnim dobrom crkvene opštine Čajniče, ukoliko komisija ne povuče spornu odluku iz 2013. Ja sam stavila na sto temu ukidanja te zaista štetne odluke u smislu da je Srpska pravoslavna crkva napisana malim slovom. Veliki otpor u komisiji postoji da se ta odluka popravi. Iz mitropolije poručuju da će Čajničko evanđelje nakon reparacije koja se radi u Srbiji biti vraćeno u Čajniče kada će biti organizovana njegova prezentacija. Rok je do sljedeće godine da se Čajničko evanđelje vrati. Restauracija sama je pri kraju. Međutim, nadležni vladika je tražio da se uradi i njihovo fotografsko također skeniranje i taj dio je još u toku. Milešević odbacio optužbe da je Čajničko evanđelje iznijeto iz Bosne i Hercegovine nezakonitim putem. Naprotiv, kaže ispoštovani aneks 8 koji jasno odvaja nadležnosti Komisije za nacionalne spomenike BiH i entitetskih zavoda. Komisija proglašava spomenike, a entitetske institucije se staraju o održavanju i svim drugim radnjama. Čajničko evanđelje, kao što su to htjeli da predstave 2 člana Komisije za očuvanje nacionalnog spomenika, nije otuđeno iz Bosne i Hercegovine. Znači, po zakonu o kulturnim dobrima Republike Srpske javnost može da pročita da je u nadležnosti Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa
da daju saglasnost na privremeno iznošenje kulturnih dobara iz zemlje u cilju restauracije, konzervacije. Prosto vlade su one koje se bave implementacijom mjera zaštite i tu nije ništa sporno. Vlada Republike Srpske ima svoje zakone, po njima zakone o gradnji, po njima se radi zakon o kulturnim dobrima. Apsolutno ništa nije sporno. Mislim da je ovo samo povod da nam se preuzmu nadležnosti i da komisija bude ta koja će odlučivati šta nešto treba da se proglasi na teritoriji Republike Srpske, a da javnosti bude jasnije kada se nešto proglasi kao nacionalni spomenik. To isto ide u RUGIP koji po službenoj dužnosti mora da to sprovede u katastarskim knjigama, što znači da u teretnom listu u katastru vi imate zabilježbu da je to nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Pa ja sebi, a i javnosti postavljam pitanje da li to znači da se priprema teren isto kao i za poljoprivredno i šumsko zemljište kao što imamo sada slučaj. U komisiji njihovim suflerima u bošnjačkim političko-naučnim krugovima koji su naumili da kreiraju tisućljetnju istoriju Bošnjaka, time i istorijskog prava na Bosnu kao matičnog naroda, ne odustaju. Nezadovoljni što se sada odluke u komisiji donose konsenzusom sva 3 člana, a kako Anđelinu Ošap-Gaćanović ne mogu ubijediti da je Čajničko evanđelje bosanski religijski dokument ili da je kralj Tvrtko bosanski kralj bez navođenja naroda srpskog i nemanjiške titule, pokušavaju da preko Kristijana Šmita ponovo vrate strance u komisiju. Po mojim saznanjima oni već pripremaju teren da se napravi jedan sastanak sa takozvanim visokim predstavnikom i da se traži vraćanje 2 strana člana u komisiju. Borili smo se da ta 2 člana strana odu iz komisije. Kada smo to uspjeli, sada se odluke donose konsenzusom. To naravno njima ne odgovara, jer preglasavanjem srpskog člana oni mogu i vjerovatno hoće da se nametnu kao krovna institucija. Bosna i Hercegovina je puna protivrečnosti. Potomci onih koji su kroz vijekove na lomači palili hrišćansko blago srpskog naroda, njegove knjige, crkvene spise, pa i same crkve i manastire, danas pokušavaju da ono malo što je preteklo od osvajača preimenuju u bosansko, odričujući pravo Srbima da kažu da je njihovo. Naučni krugovi Sarajeva su pokušali da dokažu tu teoriju o bogumilstvu, ali i njihovi nalazi nisu dokazali da je sad Čajničko evanđelje nešto manje srpsko, odnosno raške tradicije nego što je bilo. Sveobuhvatna kampanja fabrikovanja i širenja neistina u vezi sa Čajničkim evanđeljem je propala. Niti je nezakonito iznijeto u Srbiju, niti ukradeno, niti je bosansko. Biće vraćeno pod svodove hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču, da ga čuva Srpska pravoslavna crkva i njen vjerni srpski narod, kao što je to radio prethodnih 5 vijekova.